Halo teman-teman, kembali lagi di channel Ondel-Ondel Kecil. Kali ini ondel-ondel kecil lagi ada di taman nih teman-teman. Katanya di sini banyak banget mainannya. Yuk kita cari teman-teman. Wah, apa itu teman-teman? Ada ondel-ondel teman-teman. Wow, ada ondel-ondel. Banyak kayaknya ini teman-teman, di sini banyak mainannya teman-teman. Ayo kita cari teman-teman. Wah, di mana lagi ya? Wah, apa itu kuning? Ada minion, teman-teman. Ada minion. Wow, keren teman-teman. Banyak mainannya, teman-teman. Ayo kita cari lagi, teman-teman. Ada lagi gak ya? Wah, ada ondel-ondel, teman-teman. Ada ondel-ondel di atas, teman-teman. Kita ambil, teman-teman. Oke, kita taruh di sini, teman-teman. Ada banyak, teman-teman. Kita cari lagi. Ayo, di mana lagi ya? Wah, apa itu? Ada ondel-ondel lagi. Ada ondel-ondel lagi di ranting pohon. Wow, keren 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 keren. Kita taruh ke sini. Oke, kita cari lagi teman-teman. Wah, apa itu? Ada cabe. Ada cabe. Ada boneka cabe, teman-teman. Ada boneka cabe warna merah. Oke, kita taruh lagi di sini, teman-teman. Oke, ada lagi gak ya? Ada di mana ya? Wah, apa itu? Ada lumba-lumba. Ada boneka lumba-lumba, teman-teman. Wow, banyak di sini, teman-teman, mainannya, teman-teman. Ayo kita cari lagi, teman-teman. Wah, apa itu? Ada ondel-ondel, teman-teman. Ada ondel-ondel lagi tidur. Wow, banyak banget, teman-teman, di sini mainannya, teman-teman. Wah, kita cari lagi teman-teman. Oke, kita cari lagi teman-teman. Masih ada gak ya? Wah, udah gak ada teman-teman. Wah, apa itu? Wow, ada apa ini teman-teman? Ada boneka monyet. Apa boneka apa ini? Ayo teman-teman, yang tahu komen teman-teman. Wah, ada banyak teman-teman. Masih ada gak ya teman-teman? Kita cari lagi teman-teman. Wah, kayaknya sudah tidak ada ya teman-teman. Oke, kita hitung teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, ada 8 teman-teman. Banyak sekali teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.